Nongmai Chingdol the post office ki gari hijack tawraga koigi postal bag 36 mai tha dokre mase karma from thoiba mafam se koigi ngarang 27 July haiba tare Imphal Utkul lambi da National Highway 202 gi Sangkai kuki village to counter blockade chataba da kuki singna postal gari amadagi koigi polam sing koi post office ki polam sing jamai tha dokre ngarang kata thaba nate koigi nahansu both daylight ta koigi central force state force singi mama mak ta tawbani madu makoi gi site gi athing makarim ta lekhide adu nahan tha khrabasu ngarang so mu haiba tare continue oina koigi bag 36 se koi mai chahan khrem koi mai thadokre du masigi matang da lakchani bi se koi masina maram oiraga koigi postal service makata na koigi notice talk to before suspend tawduna koi thamjilagani ma koi close tawrani haiba gi sum zerom thadu tawsi kamani yingbiningi koi ngarang su thaba na ha su thaba masi leiba mafam du duty taraga leiba koi central forcing state forcing gi maikai de gi su karimta ju koi athing ba leitaba madu tawgunu haiba gi su aphapun bu ju leitaba masi una do makoi da tawse dum yaraga dum continue sum taw leiraga di koi highway se kamaina free movement oire na haiga dori bano mamang da so khang hai oza mayam so koi free movement leire na slok thok chup leire do free movement marak sida tongan ba mi ke personal oiba khoi gi document sing kala mai tharak pa haibisi masi kana gi asoi bo oiga dori no masi kamani ying bini masi gi pose kana gi asoi ba haib targam se law and order kai tharak pa gi pot mami do yan aso reflection of lak pane do sing the law ma tam the law ma haib sing the law sing thinu ngani implement to ngam de san ngam de haib swai de mai action tai aru koi constitution gives the parliament the power to protect postal system and a burning mail violates public property plus communication right. So it is punishable and port amaklay. See matungda constitutional basis the parliament met this law under entry 31 union lease and can restrict the act under article 19 clause 2 to protect public order and communication and yauri bako aruga in post office act 1988 hype tareko under the Indian post office act 1988 the PDC 1 year jail for injuring letterbox and its content and port period bako other sigi port si p taraga sunga sagi porta BNS 2023 ki matungda the misconduct decision public property criminal forces adugi potu lakwa taraga madugi port magi punishment yam chawi adugo ikoina sigi port matamsi yam luri se ikoina tasengna se for burning aduga injuring postal of post office letterbox or its content or kind of 1 year period do Indian Postal Act 1890 in a p taraga su ngasagi port nakalamada destroying misappropriating postal article to the kari like the under 1898 act earlier madugi provision for theft misappropriation or kind of destruction of postal article with punishment up to 7 years imprisonment plus fine and amag layabako adugo sigi pot mayam se many of these open but oblique penalties were removed by the Jan Bishwas amendment of provision act 2023 high business man lokthokre have pot amazu layabako now this act mainly has fine except for letterbox office matak the pig natana high aduna madugi post da koina section 69 of the unlawful preventing of delivery of mail sa kai the 6 month or fine of the 5 address katang piyebako aduna sigi pot da koigi pot si yam maroi badi Indian post office act 1898 to go and bharatiya naita saita 2020 ge ale IPC leramba se sigi matungina magi pamam tokpa magi punishment me amam pi be amung da koina the prevention of damage to public property act 1984 gi magi section 3 gi matungina 5 years or fine or both madugi pot lady section 69 of the post office act the 6 month fine and hijab do lady ko aro unlawful activities oblique UAP gi the only if the act was done as a part of terrorism and a port yawne but mai thado pose thi yaw ta ga di only if the act was done as a part of terrorism high post dai koina hujiki ukhul gi jaga da di masigi pot da UAP ekise unlawful activities act or UAP eki makha da madugi punishment piba yagani haiba pose aina thajaba lejai maram di madugi potu ji kuki khulai paiba lalobo kanguna katukan tawbune ne kodi ubuni ne ko ana sigi pose mayam da terror pon ba mayam gi public property damage to pot mayam dugi makoi da pibam dokpa mogi mayam do kan to bi yai aduna madu koina even madu koina ngasai gi section 326 of the BNS natraga
PDPA की मधु higher punishment पीबा याबई मनुंग दो देखो BNS की section 326 पालगा दी मधु 7 years fine नत्रगा बोर्ड मधु या है पोजे सुंब पोचिंग जे कोई ना ngसाई लो थुगारी ब लो मसक मखत लो पारी ब कांगू सिंग से punishment सुमाइन पी हो द्रगा दी मसी हेन फरक ताबा मखा ताबा दे कोई अंदर किसी अनेक सुबबु ओरबा माले को मोइना मई थादो खतम तो ये सी पोचे मैं मथम थंगम तोरकने खाले अदुना पोस्टल की सुंब पोट मैं थादो पोजे इंडियन पोस्ट ऑफिस एक 1898 के याम पिक punishment ओयना खाली 1 year नत्रगा फाइन नत्रगा बोर्ड का हाई बसे अदुना ngसाई कोइना BNS की section ngसाई कोइना 326 माइ 7 years पान बे याबा दुगा the prevention of damage to public property act 1984 की मधुगी section 3 the 5 year of fine or board and to बसे मसुंग मपोट मैम से पालगा मस्ते हेन कन म पांजलगा पोसे तो बना मसी मका ताब थोन दब तो जेन मतेंग पांगने इसमाई थमजनी